Wangi mabe ni teach me mo tika time. Imuaya kan ibolisa. Chik wayo ni kama Jimmy man mabe pagamane tika time ye. Annually make a berumel ni good no teach. Ni kimi igi teach. Gim matika time marach. Ngado chako time marach. Teach makimi botwa ma olo tika kelo chene bot mege imuaya ene teach me chato di. Teach me chato di. Ento lok beneti yedon pidu turu longe juo. Nilu kwet guno gutim kwet guno ni udi maage kenye ni pepe. Nyonyi moti ye makelo pero. Si udi ngoyang mo chao chao mo chwani. Pero ni dawa aage kwene. Udi dong mier ke gam ke lu mukene. Udi pa meyo wa dong mier pe gam. Actually wabi o kwene. Man ki manu tela wa pe mi lo ye. Ginyi chikulinya ye. Gamente wek di actually ruam mala mal. Kami yang mo actually kejo ba, wulta na actually pe kejo ni. Actually ni yang bu kejo. Pian tika di actually ruam mala mal. Otika kwanyu ngom pa actually. Otika diwa. Watijben po mi mbolu tian wa chwalo dana kwamben po chwalo total matika timu mo inu tiki chene madit malo chene megamente me Uganda endu chulu lutia na chuli apa keken enu chaka nini ko ne Lonyo magiteri bunyoro ba dege kigiru mapul kama mo matitiri tiye enu mo madit tiga ki ya chuli enu gin magitimu pere pian wan po logo leba chiel pe wa mare pe wa ripe kape wa chao ripe kapa wa chao logo leba chiel ni wan be na men mi wo wa chao wo ka amukene pe wa bi don pe wa bi amalo kaka chirbu biru kaka mangu bi bogoni yang unu kaka montie enu de bu biru pere pian wan wa ye miu nen kin mo tien wa ko kwere nen kin mo tien wa ko kwere Ruba dang pot wa Lonyo madit Lonyo mengom walanyo wen wabi kwa kumanga wabi kwa kumroba wabi kwa kumanga karama lwentie kilwo wanya nyanya wakutonge kengi uneke kengi yo amuru dano man ngom wadu do omiet kan ngom pa nyanya pi ngoge mo po gibiri ngom pa nyanya ngom pa jo mur da pi ngoge biri ye o bja muto ki piange wa mur da actually wan fu po ne ang chan ram chan mo we o jo sare lu ko ni lu ba mo futi kinwa ko pi biri kampo ko wa kara chan madit ga bi ya nin wa chero yu pa pi denu chan lu tela me wa mo ai actually o ko nege ma de charo di ma ge ge ya naga
ginar imoya ni chato di Bob Mineral Service Limited company umia ku doka chato di gi Lutina chura di matika teach Irua mamalo e Total Energy Pien wan ku watek keterwa katongo ngam ka kupu pipe ene gin ma watimo pien ku watek ene teach ma wele duong pege ni bodwa jiwa jawo beru gelonyi chingwani ni wachia upenyu gamente gin ma mieru timbitwa la bokere nim joma ki yeru uchak tij mabe uchak par pikara uchak par pil wodwu lutu en ko berga yinyo lonya ke ken pilu ken actually butum wa ki ka wangu ji maro yitika time dan gi ngeg ling wa ite gormor ka ngi tika riam dan anya ngi matika loriye more bonu kwigi yelo 100% kitika riam ga nga matika kongi ki bolu ni ka bolu kwigi yelo dong lonyo ke kendo bu buru chente iwu le wedinyewu jimini waentie imetie na chal tayani kunyi pere teacher guri mo mutakari ye kunyi pere and wine peretie wachero mamewa Wakumamewa ngaiwa duwe bichen ngati kere buker magadi kifo Yesu Kristo